Abakunzi b'Ishyo TV aho muri hose mu bice bitandukanye mudukurikira murimo ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Niba udukurikira uri hano i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda ngo haye ikaze cyane. Niba uri mu majyaruguru, mu majyepfo, mu burasirazuba cyangwa se no mu burengerazuba bw'u Rwanda nawe ngo haye ikaze. Dufite inshuti nyinshi z'abarundi n'abanyamurenge bumva ikinyarwanda neza cyane, namwe ndabasuhuje. Abari muri East Africa mwese bahaye ikaze. Diaspora nyarwanda muri Afrika, Mozambique, tubafite abantu benshi badukurikira, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Afrika y'Epfo, naho muri hose nyuma y'umugabane wa Afrika, mu Burayi na Amerika, muri Australia no muri Aziya, aho uri hose ukaba ukurikira ibiganiro by'Ishyo TV. Ndagusuje kandi ngushimiye gufata umwanya wawe ugakurikira ibiganiro byacu. Yewe ndi Alani Claude muri kumwe. Niba rero utarakanda subscribe kuri iyi channel, ibyiza nuko wakanda subscribe none aha niryo jambo ritukura riri munsi y'iyi video. Hanyuma numara gukanda subscribe, reba ku ruhande rwaho gato hari inzogera kugira ngo iteka uko tumaze gukora inkuru ikigera hano ku Ishyo TV ujye uyibona uri mu ba mbere. Byaba byiza nanone udushyigikiye ureba ibiganiro byacu ukanabisangiza inshuti zawe ziri hirya no hino kugira ngo udufashe kwagura umuryango w'abadukurikira. Burya ni inkunga ikomeye iyo utanze share ku muntu umwe ubu turemeye. Mu minsi ishize nakoze ibiganiro byinshi bivuga kuri coup d'etat zimaze iminsi ziba mu bihugu bitandukanye bya Afrika, guhera muri Mali mu mwaka wa 2020 ubwo Perezida Ibrahim Boubacar Keïta yakurwagaho na Assimi Goïta ndetse n'abasirikare bafatanije, ukajya muri Burkina Faso aho Perezida nawe yakuyeho n'abasirikare, yewe no muri Guinée Conakry naho nuko, Guinée Bissau naho coup d'etat yarageragejwe ariko ntiyashyirwa mu bikorwa cyangwa se ntiyapasinga through bitewe nuko wavuga ko hari inzego zindi zatabaye. Izi coup d'etat ni icyorezo gikomeye kuko haba muri Guinée, haba muri Guinée zombi, yaba Conakry na Bissau, Alpha Condé yakuweho, ndetse n'ejo bundi Perezida Embalo nawe yaragiye gukurwaho, ndetse n'ubuzima bwe bwari mu kaga cyane kuko bamurasheho igihe yari mu nama na Minisitiri w'Intebe muri Presidence bategura kuza kubonana n'abandi bagize guverinoma kugira ngo baganire ku bibazo biri mu gihugu. Icyo gihe rero nibwo umutekano wabaye mubi cyane muri Guinée, yaba mu mujyi rwagati ndetse no mu bindi bice, yewe ibintu birakomera, ariko ubu ngubu Guinée imeze neza, ni amahoro. Ejo bundi muri weekend hano hepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho habaye igisa no coup d'etat, byanatumye Perezida Félix Antoine Tshisekedi ava Addis Abeba ikitaraganya kuko yari ari mu nama y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Ni inama ya 35 yabaga. Nganira n'umunyamakuru Gentil Gedeon yarambwiye ati Tshisekedi ashobora ko yavuye Addis Abeba ateze indege ishoye. Naribashije nise indege ishora ite, ariko Gedeon yarambwiye ati yateze ishoye kuko akimara kumva ko habaye igeragezwa rya coup d'etat yasohotse nk'umuntu ugiye gukora bezwe zoroheje, ahita yisanga Kinshasa. Ntabwo yatinze kuhagera bitewe nuko byari ibintu bisa naho bikomeye kumva ko ubutegetsi bwa Tshisekedi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buvuyeho. Tshisekedi ni umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe kuri ubu, ndetse ni n'umuntu wagerageje gushyira ibintu mu buryo ugeranije n'abaperezida bagiye bamusimbura, yasimbuye Pluton, ndetse ni n'umuntu wagerageje kugarura ubumwe n'umubano mu bihugu by'abaturanyi ugereranije na famille Kabila yari ivuye ku butegetsi mbere ye. Ariko mu bantu bagarukwaho cyane mu bashatse gutembagaza umugani w'u Burundi ubutegetsi bwa Félix Antoine Tshisekedi harimo nyine bamwe mu bayobozi. Twavuze kuri Francis Beya, umwe mu bajyanama be wafunzwe n'ubu uriho uhatwa ibibazo azira gushyira mu bikorwa uwo mugambi wo guhirika Tshisekedi ku butegetsi. Uyu munsi rero leta ya Kongo yagize ikivuga ku byabaye muri weekend by'igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi. Avuga ku byabaye muri weekend ishize, ni umuvugizi wa Perezida Antoine Félix Tshisekedi yatangaje ko kugerageza guhungabanya demokarasi n'inzego zayo bitazihanganirwa mu buryo ubwo ari bwo bwose.
leta ya Kinshasa yari itaratangaza amakuru ayo ari yo yose ku byabaye muri weekend ishize, aho byavugwaga ko habaye igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Ariko kuri ubu amakuru avuga ko kuwa gatandatu byagejeje ku gufunga François Beya nk'uko nabivugagaho, umujyanama wihariye wa Perezida Tshisekedi mu by'umutekano, akaba arimo ahatwa ibibazo ku bijyanye n'uruhare ashobora kuba afite muri iri hirikwa ry'ubutegetsi ryageragejwe i Kinshasa ariko ntirigerweho. Amakuru acicikana i Kinshasa yavugaga ko kuwa gatandatu Beya afatanije n'abandi basirikare bashatse guhirika ubutegetsi. Icyo gihe nk'uko twabivuze, Tshisekedi we yari Addis Abeba mu nama ya Afurika yunze ubumwe. Kuri ubu Beya yatawe muri yombi, yafunzwe kuwa gatandatu ahagana saa 6 z'amanywa. Ku cyumweru i Kinshasa habaye imyigaragambyo ikomeye. Iyo nkuru nayo umunyamakuru wa BBC ukorera i Addis Abeba yemeza ko Tshisekedi atigeze agaragara mu cyumba kiberamo inama ubwo yasozwaga ku cyumweru. Ni cyemeza rero ko yari yamaze gutega ishoye nk'uko nabivuze haruguru akajya i Kinshasa ahagaragaraga ko umwuka atari mwiza. Kuwa kabiri nijoro ibiro bya perezida byatangaje amashusho y'umuvugizi wa perezida Kasongo Mwema Yamba avuga ko ibyabaye muri weekend ari igikorwa kigeramiye umutekano w'igihugu. Ni nayo mpamvu habaye ihamagazwa n'ifungwa ya bamwe mu babigizemo uruhare, harimo abasirikare bakuru birumvikana ndetse n'umujyanama wa perezida Tshisekedi mu by'umutekano Francis Beya. Kasongo uyu ni umuvugizi w'ibiro bya perezida Tshisekedi yavuze ko uko byifashe ubu twakwemeza ko abakora iperereza bafite ibimenyetso bikomeye bihamya imigambi mibi ku mutekano w'igihugu, ariko anavuga ko iperereza rikomeje kugira ngo hacukumburwe byinshi. François Beya ugifunzwe kuri ubu n'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza ndetse n'umwunganizi we mu by'amategeko ntacyo aratangaza ku ifatwa rye. Kasongo Mwema asoma itangazo ry'ibiro bya perezida yongeyeho ati: inzira ya demokarasi yo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro igihugu cyacu cyagezeho bwa mbere muri Mutarama 2019 ni ikintu gitagatifu, ni ikintu cyo gusigasirwa ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Kugerageza kose guhungabanya inzego za demokarasi ntago bizigera byihanganirwa. Ibi ni bimwe mu byo Kasongo umuvugizi wa perezida Tshisekedi yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ubwo yasomaga itangazo rigaruka ku byabaye muri weekend ishize, bavuga ko ari igerageza ryo guhungabanya demokarasi ndetse no gushaka kujora cyangwa se guhungabanya ubusugire n'ubwisanzure ubuyobozi bwa Kinshasa buriho bukoreramo muri iyi minsi. Ibi bintu igerageje kuganira n'abasesenguzi batandukanye, ukunze kubigarukaho cyane ni Dr Rusabagirishya, akunze kuvuga mu bitangazamakuru bitandukanye ko abenegihugu bashaka kwisubiza ubutegetsi, ariko nanone hari ikintu ubona gisa naho ari ukurengera kuki bikorwa n'abasirikare gusa. Ugasanga ahantu runaka abasirikare barihuje bakoze umugambi nyine wo gutembagaza ubutegetsi bwatowe n'abaturage. Icyo gihe akenshi iyo bimaze gukorwa gutyo twabonye cyangwa se nanjye ubwanjye nabonye ababihomberamo ari abaturage kuko umutekano uba mubi ndetse itegeko nshinga rigakurwaho. Akenshi aho bibaye itegeko nshinga leta rikurwaho ugasanga nta kintu na kimwe umuturage asigaye afite gisa naho cyamurengera. Ni inkuru zikomeje kwiyongera ndetse n'abantu bakavuga bati se niba bivuye muri Mali bikajya Burkina Faso bikajya muri Guinea zombi bikaba bije muri Congo, ese ahandi bitutumba ni hehe? Usanga ni ikibazo gikomeye ku buryo n'ibihugu bimwe na bimwe bitangiye kuryamira amajanja mbere yuko n'abagerageza kuba batavuga rumwe nabyo bategura ibikorwa nk'ibyo. Ni politike ya Afurika, turabanyafrika, Afurika niyo business yacu, ariko nanone hari aho bigera abantu bakaba bakubaha neza amategeko, kuko iyo ubuyobozi buriho cyangwa se ubutegetsi buriho buba bwaratowe n'abaturage, inzira iyo ari yo yose byanyuramo umuturage aba yarashyizeho igikumwe cye kugira ngo yemeze wa muperezida, yemeze ya guverinoma, yemeze n'ibindi n'ibindi. Bikaba rero bisaba kugira ngo tujye dukurikirana cyane ndetse n'ibikorwa byose bikorwe mu nyungu z'umuturage, mu
nyungu za rubanda, kuko umuturage niwe shingiro rya byose. Aho ariho hose iyo byangiritse umuturage arahomba. Ntabwo nzi neza igihugu gikurikiyeho, ariko ni ibintu bigaragara ko ari uruhererekane bidateze guhagarara. Ese ni irihe somo abayobozi bo muri Afurika bakura muri aya makudeta arimo ageragezwa mu bihugu bitandukanye? Uwo ni umukoro mbahaye. Reka mbashimire gukurikira ibiganiro by'Ishyo TV. Komeza ubane natwe, ubisangize inshuti zawe ziri hirya no hino, ubundi urusheho kwagura umuryango wacu. Ndabashimiye cyane, reka tuzasubire. Jyewe ndi Alani Claude. Ciao ciao.